Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha. KACCM Relief Fund Pen Bang Koi Rahini Abang Phua Bang Phiatum Non Hejong Kaprek Medical College along admission Kachepalong Duna Tumaphan isi Financial Assistance Suri Phokep Kep Atangka Akera Pi Pajirpon Pini Dipu Arboretum Pakalong KACCM Pen Patirpi Pon Pen Loka Charlie Anat Kangthur Ponjia Phanpura Non Hejong Karbiao Sumaratum Kaprek Medical College along admission Kachepalong Duna Tumaphan Kedam Kebang Lapen Kedo Kithak Mati Tong Sekota Phanpura Suri Phoke Patangka Karbi Anglong Pen Baing Koi Raisi Lapen Biswanat Pen Inut Atumhan Chek Pajirpon CM Pen Kaning Jepon Ateng Alang Litum Jongsi Bangso Kacharli Undet Pen Jongsi KAC Arlo Mate Karbi Anglong Arlo Jongsi Voren Krempon Pu Pulotangte Kacharli Apham Kedor Plup Atangka KAC Pen Kerabdun Jiputa Pangdakpon Lapen Alang Litum Phan Achiklo Ajon Bang Suri Troxia Tangka Kipiponjia Phanta Pangdakpon Kadokabe Bang Koi Rahinia Tumhan Lapuson Avar Sai ke Palong Dun Thegapot KAC Pen Akero Pipon News Desk Report Karbi Anglong News Tuman, ang tuman la kacar lagi medical entrance pitu menkiu na tumhan adi. Karbeno autonomous council kan anda ke dam ke bang tong support hostel ke to dom je phan la sonawar sai ke pipon sugi phoke bin pen pipon. La ben lan si la tu yo si karib la na first pen afi. La yo si karbeno autonomous council idea West Karbenglo is Karbenglo langsung monitor untuk si service claim pulang tu itu Karbenglo autonomous council ben sila tu apa langsung ke Charlie kuan makin nangi bangke langsung Charlie bangke itu si pun dat pun District Education Manager Students atom technical along aru koson si baprang kontegi ban se alang ni matha pon la launch ata kali Karbenglo autonomous council hin pen mohet CM sarkan ingia tenglo alang litum le apply pula le ni tum suri troxy monthly ki pj provision dadu launch ota kali alang litum jodi aning hangte alang tum loga charli khoros ko an ma ke do ke cheng pen ki jut pass der an ko an ma khoros ke do la te khoros an da kal bengla autonomous council pen ki pj phanta our side do provided alang tum neli tum pen isi agreement cha sign po agreement along abangke je mo medical pass det api la Karbi Anglong kidu kelak kele uni kisu ki un ek do lahaya tum han kisu gelang kam phan Karbi Anglong se alang kema service ni tum han pilote la so agreement che sign lote ni tum hin pen 100% alang tum kapor hi khorasa bange council hin pen si par pupon po kardo thank you Kedam tang ni pai kretroxia ni pherang ke amai ke pha ponalong APHLC amai phuje ai kathar kaning jepon Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen EM anke Karbi pen kapreka khaya tum kapin khada ling lapen kaning jepon aling si ke kroidon posi APHLC amai phuje ai kathar ning jepon lapen ancho takali Karbi Anglong Autonomous Council along CEM EM atumke thero ason pata pangbar ponthu Lason pulotang di methang Karbi khahijan kajar bojiang ring thetan jipusi Laswa teng pensi ahoka kangsai lapen arona teng pen kangsai kelong jia phanpura korkanthi BJP Mondol Committee amai phu doloing tipen nang pachini dun Samilang supen longba morning ti Karbi Anglong News Ladak Samilang su police station along nitum FIR ki pipon labang ke aki hai GI kathar sang ho phansi ni tum pipon labang su ki pipon nang kok athe bang ke lalo ke dam tang 17 February ani alang li press meet ki party alang kanang pipon aten labang ke sonel lo je litum autonomous council CM lapeni em ke do ana bang ke la una Karbi tum akit hanaling malang itum ki toiling silang itum ke klempon lapen alang itum han kupon labang ke thero son se alang itum han pangbar pon asila so teng pulutang te labang ke khai angbong ki charbo lo son do kok hai sini itum mata asila so teng pensi kidam tang mata tumi kaduk wela Karbi Anglong West abartu junata party kada joint parliamentary long si dak si paraida lo le elitum along tin police station long stame alang liphan মানে arona tengpen pangbidan arona tengpen ipang sai pon ipang si FIR pipon nang ji pu si prai teng si pini tum next time pipon
pon labangke Bharatiya Janata Party Korkanthi Mandal Committee lapen kadok ri sangho lapen iem hoi pesing tindak pipon. Thang ni pai Chris Keparni Bukajan Civil SDO asa Hemalong Perang Kiamai Kipapon. My vote is my future. Power of one vote po TPN Ponsi. Det piang kangalong kachipati hasonomong kipado ponjia patha. Bukajan Civil SDO asa Hemalong Perang Kiamai Kipapon Padolo. Labang so mayalong pen kipachini pon ke Government of India pen kapen khat pon atengsi. Kachipati hason padupon po. La so along lun kilun video kasilam pen chenglok. Kapre kachipati hasonomong dolang. Lapen bangso kachipati asa elong thedung ki haenong itami pipajir ponji kachipati dunjia chatai laki online along pensi chipati du nangji আৰু এন্ট্ৰিজ আছে সেই এন্ট্ৰিজটো আছে ভোটাৰ contest@eci.govindia.in সেই তাতে আপলোড কৰিব লাগিব ৱেব পেজটো খুলিলে eci/nic.in খুলিলে খোলাৰ পাছত তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো ভোটাৰ contest@eci.govin. সেই পৰ্টেলটো তাতে দি দিব মই আপোনালোকক ডিটেইলছটো দি দিম বাৰু যোনটো যিমানখিনি ইয়াতে ডিফিনেশ্যন আছে বা উল্লেখিত কৰা হৈছে সেই বস্তুটো মই আপোনালোকক দিম গাইডলাইনছটো ভাষাতে এইবিলাক ভিডিঅ'টো কৰিব পাৰিব সেই লেংগুৱেজ কেইটা হ'ল আপোনাৰ এছামিজ বেংগলী গুজৰাটী হিন্দী কানাডা কাশ্মীৰী কংকণী মালায়াম মণিপুৰী মাৰাঠী নেপালী উৰিয়া পাঞ্জাবী সংস্কৃত সিন্ধি তামিল তেলেগু উৰ্দু বড়ো সাঁওতালী মিথেলী আৰু ডগৰী 22খন আমাৰ যোনটো অফিচিয়েল ইণ্ডিয়ান অফিচিয়েল লেংগুৱেজ আছে সেই লেংগুৱেজৰ ওপৰত তেওঁলোকে ভিত্তি কৰি পেলাই এই ভিডিঅ'টো বনাব পাৰিব